per lo straniero si apre sempre le porte, dappertutto, invece qua ti chiudono le porte, è diverso. En muchos casos te vean a ti, siendo latino o sudamericano, como una persona con un desarrollo intelectual inferior. Et tous les gens que je discute dans la rue sans savoir qui j'étais des fois même ils ont des mauvais regards, quoi. E si sentono, non lo so, si sentono come con quel potere di poter giudicare così semplicemente perché tu sei straniero, senza pensare di trattare la persona, no? Ecco perché ti dico la superficialità. Au fur et à mesure que la discussion avance, certains ils te disent clairement que voilà, moi je ne pensais pas que toi tu es capable de faire ceci, cela, je pensais que tu es quelqu'un de comme ça. Il y a des gens même qui n'imaginent pas que je parle français, que je sache lire et écrire. Es muy desagradable sentirte rechazado por el color. Pero por otro lado, cada persona tiene la libertad de pensar como quiera. Pero cuando te afecta a ti es diferente. Es algo que de algún modo te afecta como persona. Hombre, en Madrid, en la discoteca, yo eso que me aburría de los porteros, que siempre estábamos el grupo así, salíamos de trabajar y cuando íbamos a entrar a la discoteca todos iban entrando y de pronto, hey, tú no, como tienes permiso, tienes invitación, y yo, no, ¿qué invitación? Y entraron a mí, ellos tampoco tenían invitación, no puedes entrar, es que es con invitación, y invitación ¿qué? ¿Qué tipo de invitación? Per esempio sul pullman tu vedi una persona anziana e lasci il posto, signora sediti qua. Lei fa no grazie, tranquillo. E dopo 5 minuti se un'altra persona italiana gli dice no signora dai vieni a sediti qua, lei viene subito a sedersi. Sì, no è così. No, ci sono dappertutto. È diverso quando arriva in una persona più scura in un negozio che quando arrivano a un italiano, loro vengono più così evidenti. Il y aura toujours ce qui est tout à fait normal d'ailleurs dans un échantillon de 100 personnes, 10 000 personnes, il y aura toujours une personne qui n'est pas ouverte d'esprit, qui va te rappeler tout le temps que tu n'es pas chez toi. Et arriver à avoir la force spirituelle, la force psychologique nécessaire pour te dire que celui-là je ne l'écoute pas, je suis bien ici, je vais rester ici. È una realtà proprio italiana, perché c'è una mentalità qua, questa parola di extracomunitario che parlano tutti i giorni in televisione, che è un extracomunitario, io sono extracomunitario. Takoj naredijo prostor, kamor spadaš, a ne? In ta prostor ni tisti, ki je od tukaj. Extracomunitario vuol dire una persona che viene fuori dalla comunità europea. You know how many times I'm asked that when will you go to your country? Però ci chiamano così perché veniamo da paesi poveri. Un americano, non dicono mai a un americano extracomunitario, mai. And there is people from between 14 and 17, 18 years old, young European people. They ask me, but why the terrorism people in Palestine, they take the kufiyya? For example, when I was going to the UK, to London, every time I got stopped for interrogation. The first question that they ask me every time, are you Muslim? It's like an accusation. If you are Muslim, so you are a problem. Terror. Did you hear terror before, like every day? For me, no. In Palestine, no. I'm in country, there is occupation, 50 years old, and I never hear terror or terrorism 7 years ago. I heard terror when just start the European and American government go in the TV and talk about the terror and make conversation about the terror. But I think that people who have been to the United States, they can
separate maybe the people from the government. I was in Palestine with the kufiyya. I do that. It's traditional. It's typical. It's like salt, something you can't touch it. And I have the experience with the people who have never been there, that they think that everyone there is a Bible-thumping, Christian, conservative, Republican Bushite. And that's truth. The terror come from people without cover, and they have tank, and they have helicopter, and they attack.